Doktore Arnautović, hvala za priliku i razgovor za portal radiosarajevo.ba. Započelo je štampanje glasačkih listića za opće izbore 2022. godine. Kako ocjenjujete dosadašnji tok izbora, priprema za izbore, te sa kakvim se eventualno problemima suočavate? Prije svega hvala vam na pozivu i prilici da razgovaram sa radiosarajevo.ba. Ja mogu izraziti zadovoljstvo, jednu pozitivnu ocjenu dosadašnjim tokom. Iako bi taj period od raspisivanja izbora do danas mogli podijeliti možda u dvije krupne cjeline. Prva je cjelina ta kada smo se grčovito borili za budžet i uopće za, da tako kažem, poziciju da realiziramo zakonsku odredbu o raspisivanju izbora. Podsjeću vaše i slušalce i gledalce da je u političkom spektru jake političke snage su bile protiv toga da se uopće održe izbori, da se raspišu i održe izbori. I to je argumentirano na različite načine. Uglavnom, dvije velike vladajuće stranke su se otvoreno usprotivile toj zakonskoj, izričitoj, imperativnoj zakonskoj odredbi koja propisuje da se izbori održavaju svake 4 godine, da se održavaju prve nedelje u oktobru i da se raspisuju najmanje 150 dana prije te nedelje, prije tog izbornog dana. Tako kada smo mi kazali da ćemo se strogo pridržavati zakona, jer znate, mi smo imenovani da implementiramo zakon i da provodimo zakon, a ne da ga opstruiramo i da ga ne implementiramo. I možda je nekada nekome prije, u prijašnjim sazivima Centralne izborne komisije i tako dalje, možda izgledalo lagano da eto se baš u svemu sluša politika, međutim mi nismo željeli da u tom smislu kršimo zakon i mi smo izričiti bili da ćemo raspisati i održati izbore. I taj period je onda, kao što znate, jako bio težak. Trebalo je da se dokaže da zakon važi za sve. Znači, i ta izričita odredba izbornog zakona koja propisuje da se mora 15 dana nakon raspisivanja izbora osigurati sredstva u budžetu za održavanje izbora. Neki su to nonšalantno shvatili i pokušali da, dakle, raznim, neću reći spletkarem ili mahinacijama, ali različitim birokratskim preprekama i kombinacijama i tumačenjama da onemoguće izdvajanje budžeta. Onda smo se mi obratili međunarodnoj zajednici i dane smo potrošili sate da ubijedimo visokog predstavnika da je potrebno da on intervenira, jer očito je sve išlo ka tome da se sredstva ne obezbijede, jer je sav razgovor je išao ka tome kad se usvoji budžet. A kad će se usvojiti budžet, o tom potom. Kad smo tu prepreku konačno prevazišli, onda je sve, ovaj drugi dio, dakle, o kojem govorim, ovog perioda od raspisivanja izbora do danas, i onda je sve bilo lagano. Ili puno laganije. Znači, visoki predstavnik je danio odluku kojim je izmijenio jednu odredbu u izbornom zakonu u vezi finansiranja, zatim zakonu o financiranju institucija. Tako da ste vi sada, ne samo ova generacija, da kažem, Centralne izborne komisije, nego sve buduće su potpuno rasterećene što se tiče problema oko osiguranja sredstva. Dakle, više nikad niko ne može taj argument uzeti da bi spriječio građane da izađu na izborni dan i da iskažu svoju biračku volju. Normalno, to je imalo posljedice. Nije to ostalo bez posljedica, jer je to po sistemu domino efekta sad uticalo kašnjenje sa sredstvima, sa budžetom je uticalo prije svega implementacije javnih nabavki. Jer vi znate kakav je naš zakon o javnim nabavkama i to je jedna rak rana, da tako kažem, našeg sistema. Jedna crna rupa koja bi trebala da se čim prije promijeni i onda vi morate ispoštovati sve procedure, sve rokove, a za neke, na primjer, kao što su međunarodni tender za štampu glasačkih listića, vi tačno imate određeno vrijeme koje morate držati i čekati, jer je to međunarodni tender. Međutim, a da ne govorimo o ljudstvu, o novim projektima koje smo
implementirali, kao što je, na primjer, nove aplikacije, jer smo mi jedan značajan dio našeg izbornog procesa digitalizirali po prvi puta i mnoge stvari koje za ove izbore će biti po prvi puta. Ne toliko krupno kao što bi bilo da je došlo do izmjene izbornog zakona, izborne reforme, ali ipak sasvim dovoljno da se već neki efekti vide. Tako da, još jednom zaokružim, u tom periodu od raspisivanja izbora, od maja do danas, imamo ta dva krupna perioda, dva dijela tog izbornog procesa. U ta 4 mjeseca, 2 mjeseca je bilo borbe za budžet, 2 mjeseca za realizaciju tog budžeta i sad možemo kazati da smo zaista na pravom putu. Kao što ste rekli, u vezi sa nabavkom papira i štampom glasačkih listića, sve je razriješeno, sve je krenulo. Visoki predstavnik nametnuo je ipak tehničke izmjene izbornog zakona. Šta bi one trebale da donesu u kvalitativnom smislu u odnosu na dosadašnje izborne procese? Da, mi smo izdali saopćenje i pozdravili smo tu odluku visokog predstavnika. Evo, ja mogu to da ponovim. Mislim da je u ovom trenutku kad je ona donešena možda malo problematičan tajming. Puno bi sretniji bili da je to bilo na sam dan raspisivanja izbora ili čak možda koji dan prije. A s druge strane bi željeli da iskažemo jedan žal, jedno žaljenje što to nije se desilo u okviru interesovne radne grupe koja je radila i formirana bila, ili, odnosno ono kako je trebalo da bude okončano u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine od strane naših vlasti. Međutim, opće je poznato, da ne ponavljamo tu opće poznatu stvar, da se naši političari nisu mogli usaglasiti i onda tu, vjerovatno, tim pregovorima ide metode ucjene, znate, ako neće ovo biti moje usvojeno, onda neće ništa i tako dalje. I to je, ako se cijeli paket ne usvoji, neće se ništa usvojiti i tako dalje. I tako da je naša politika u stvari izazvala visokog predstavnika da reagira. Zašto je bitno je kazati zašto smo mi pozdravili te odluke, iako nije i po kodeksu dobrog vladanja Venecijanske komisije i inače po jednoj tradiciji demokratskih sistema nije u redu da vi, kad su već raspisani izbori i kad je utrka izborna krenula, da vi sad mijenjate pravila igre. Međutim, ovdje se radi u stvari ne o drastičnim promjena pravila igre, nego dakle u tim tehničkim, kako je rečeno, izmjenama izbornog zakona koje daju u stvari najviše alata Centralnoj izbornoj komisiji, posebno u 3 segmenta, u 3 pravne situacije. To je kada se koristi govor mržnje. Mi do sada u dosadašnjem izbornom zakonodavstvu nismo imali definiciju govora mržnje. Znate, pa je ona bila podložna različitim interpretacijama i sudskoj jurisprudenciji i komentarima i tumačima. Međutim, sada imamo striktno definiciju govora mržnje i to je jedan ogroman korak. Na osnovu te definicije mi možemo onda kazati da li neko koristi i u kojoj mjeri koristi i onda poduzimati izricati određene sankcije. Druga je stvar, druga pravna situacija, drugi pojam koji je također definiran je pojam zloupotrebe javnih resursa. Znači, iako smo do sad svi imali i možemo da vidimo, da tako kažemo, da se ti javni resursi koriste od strane političara, vi niste ipak imali neku mjeru, neku vagu na koju ćete izvagati i kazati u kojoj mjeri i kako neko zloupotrebljava i koristi javne resurse. Što je jako važno, znate, što možda naša javnost ne zna, nije samo u pitanju korištenje materijalnih sredstava, na primjer službenih vozila, mobitela, helikoptera i tako dalje, ili ne znam, kancelarija, prostora i tako dalje. Ovdje je sada jako važno što je definirano i ono što se na određen način veže za pojam kronizma. Znači, gdje ljudi koji su na pozicijama koriste ljude, resurse, uposlenike, državne institucije za privatne i političke svrhe. Znate, kad vi svog vozača koristite, svoju sekretaricu, savjetnike, cijeli dakle, aparat koji treba da radi u interesu države, ne u interesu stranke, a vi ih onda zloupotrijebite, koristite za te stvari.
Tako da je to jedan segment koji je još uvijek do kraja pravno neotkriveno područje i polje i Centralna izborna komisija će također i tu imati jako puno posla i aktivnosti. Odnosno, ono što bismo kazali, mora da utvrdi do kraja pravila postupanja kako bi se otkrili i sankcionirali takvi slučaj. I treća stvar, jako važna, koja je ovim izmjenama tehničkim od visokog predstavnika nametnuta, to je ponovo definicija jedne sintagme takozvanog lažnog predstavljanja. Posebno u sastavu biračkih odbora. Može li se, s obzirom na kazano, očekivati transparentniji izbori? Tim prije što postoje, evo na tragu ovog što ste vi i pominjali negdje, komentari da ovo što je nametnuo visoki predstavnik u smislu tehničkih izmjena nije dovoljno, te da bi puno bolje u smislu transparentnosti izbora bilo da imamo na sceni uvođenje elektronskog glasanja, video nadzora, skeniranja prsta i sličnih mjera, kako bi se osigurao transparentni proces izbora u Bosni i Hercegovini. Pa vidite, apsolutno je potrebno ukazati šta je realno, šta je moguće i šta je realno moguće za ovaj izborni ciklus. Dakle, sada već je evidentno da je kasno za bilo koju intervenciju u tom smislu. Kasno je bilo i u ovoj godini, ali nije bilo kasno u prethodnim. Dakle, od lokalnih izbora 2020. do 2022. ste imali 2 godine kad ste mogli da mnoge stvari promijenite. Ja bih želio da našoj javnosti skrenem pažnju da sva pitanja, a to su prije svega politička pitanja, sva pitanja izbornog procesa, izborne reforme su vezana usko i najdirektnije u kauzalnoj vezi sa karakterom političkog predstavništva. To je dakle najkrupnije pitanje u svakom političkom sistemu. Dakle, izborni sistem je samo izborni mehanizam i ovo o čemu vi govorite, to je samo jedna tehnologija, jedna mašina koja realizira ključni politički dogovor u jednom društvu. Ko će biti predstavljen u parlamentu i s kojim ciljem? Da li su, na primjer, predstavljeni građani, da li su predstavljene regije, da li su predstavljeni, evo u našem slučaju, etničke grupe, skupine i tako dalje. Rase ili ne znam, različiti sistemi na različite načine to definiraju. Nama je to nedostajalo i nedostajat će nam sve do onog trenutka dok se ne postigne neki konsenzus. Znači, za očekivanje i po onom briselskom dogovoru da 6 mjeseci nakon završetka izbora, implementacije izbornih rezultata, da se ide u pregovore i dogovore i konačan dogovor oko budućnosti Bosne i Hercegovine, odnosno organizacije, da kažem, političkog predstavništva. I strukture parlamenta, da li ostaje implementacije 5 presuda Evropskog suda za ljudska prava i tako dalje i tako dalje. Uslijed tog nedostatka, kada vi popravljate sad samo pojedine elemente, a koje mogu značajno da utiču, znate, na primjer uvođenje kamera ili uvođenje skenera i tako dalje, iako to izgleda tehničko pitanje ili pitanje koje povećava integritet izbornog procesa, ali ono je usko vezano ipak i za sam izborni sistem prije svega, a onda izborni sistem za politički sistem. Očito je da u našem društvu to nedostaje. Znači, potreban je ključni, novi društveni dogovor političkih struktura o karakteru političkog predstavništva, a onda to političko predstavništvo, izborni sistem je mehanizam, mehanika, da tako kaže, mašina koja će to realizirati. U okviru toga i te inovacije koje idu za transparentnim izbornim procesom. Naprimjer, mnogi kažu u javnosti je skener, ali možda ima nešto drugo. Evo, mi smo imali, na primjer, ovdje 15 mjeseci jednu kompaniju koja je predložila taj takozvani e-book ili elektronsku knjigu. Dakle, to je jedan uređaj koji funkcioniše na bazi touch screena. Vi odaberete političke stranke, kandidate, pritisnete i pošaljete. Vi ste završili, niti imate glasački listić i tako dalje. A možda evo su i skeneri. Ta pitanja, dakle, to su razuđene mogućnosti moći šta da vi na samo biračko mjesto, kako da realizirate jedan transparentni proces i kako, što je najvažnije, kako da ti rezultati koji su
utvrđeni na biračkom mjestu što brže u realnom vremenu budu transferirani do glavnog centra za brojanje u Sarajevu. Evo, drugim riječima, kada se zakonodavac, a to je, dakle, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, odredi o strategiji, uz nju ide i akcioni plan, o tome šta želi, kako želi da organizira politički sistem, izborni sistem, onda sama tehnologija koja će omogućiti transparentnost izbornog procesa je pitanje novca, vremena i volje, vjerujte. Postoji nagovještaj i dalje u našoj javnosti, barem da bi visoki predstavnik mogao uoči izbora ili neposredno nakon njih da nametne i ostatak izbornog zakona ili Ustava Federacije. Što će to značiti za izborni proces ukoliko se to dogodi, na primjer, u septembru? Pa vidite, naš, dakle, izborni sistem o kojem smo malo čas govorili, odnosno parlament je predstavljen kroz dva doma. Mi imamo taj bikameralni parlamentarni sistem, dakle, donji dom, predstavnički dom, dom građana i gornji dom, dom naroda, gdje su predstavljeni narodi, etničke skupine. Iako je Dejtonski sporazum napravio takvu jednu mešavinu da se s načinom glasanja i odlučivanja, na primjer u Domu naroda parlamentarne skupštine, iako je 5 Srba, 5 Hrvata i 5 Bošnjaka, jedno od važnijih pitanja je i entitetska zastupljenost. Tako da osim što vi imate glas kao 5 Srba, istovremeno mora biti zadovoljeno i to da dolazite iz entiteta iz kojeg dolazite. Dakle, da je to etničko, entitetsko ili etnoteritorijalno političko predstavljanje. Isto je to na nivou federacije. Dakle, imate dva doma u parlamentu federacije, predstavnički dom i dom naroda i vidjeli smo da je kroz i sudsku presudu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i kroz javnu raspravu da se govori o tome, postoje političke strukture koje nisu zadovoljene načinom predstavljanja u Domu naroda. To je krupno političko pitanje, krupno ustavno pitanje. Ono se ne može raspraviti odvojeno od 5 presuda Europskog suda za ljudska prava. Što se tiče Centralne izborne komisije, mi sada već imamo, dakle, okvir ustavno-pravni da možemo implementirati rezultate bez ikakvih problema i za Dom naroda. Ako se procijeni i ocijeni, ako dođe do političkog konsenzusa da bi trebalo na drugačiji način birati Dom naroda, ostaje vremena, dovoljno vremena, jer se radi o posrednim izborima. Dakle, bitno je da završimo neposredne izbore 2. oktobra, da uvedemo u vlast one koji dobiju pobjede, osvoje mandate, a onda ti neposredno izabrani, prije svega, na primjer, kantonalne skupštine u federaciji, neposredno izabrani organi biraju ove posrednike. Koji je sad mehanizam, malo čas smo o tome govorili, za izbor tih delegata u Dom naroda, parlamenta, federacije, ostaje da se vidi. Dakle, imamo sadašnji okvir, kako je propisao Ustav federacije i kako je uputstvo Centralne izborne komisije to reguliralo, a da li će visoki predstavnik se usuditi da u jeku izbornog procesa za taj dio nešto drugo nametne, o tom potom. Ovih dana ste sankcionirali određen broj stranaka zbog, kako je kazano, preuranjene kampanje. Da li je vaš utisak da imamo, za razliku od prethodnih izbornih ciklusa, preuranjeniju, hajmo kazati, kampanju i kako vidite hajmo reći, visok intenzitet mobilizacije, onog što zovemo prljava kampanja, međustranačkih debata koji nisu u okviru demokratskih tradicija poznatih. Koliko je, da tako kažem, ovo što danas gledamo na političkoj sceni u granicama očekivanog pa i dozvoljenog? Hvala vam na tom pitanju. Vidite, to je jedno pitanje koje u ovim tehničkim izmjenama visoki predstavnik nije nametnuo, iako smo mi to u onom materijalu u septembra 2021. godine dotakli se toga i dali definiciju i tražili. Dakle, moramo razlikovati preuranjenu izbornu kampanju koja, dakle, nije, nažalost, do kraja u našem zakonu i definirana i objašnjena i tako dalje, od onoga što je izričito zabranjeno zakonom, a to je plaćena kampanja prije službene kampanje.
I sad imamo tu razliku. Mi smo do sada sankcionirali 10 političkih subjekata koji su koristili, dakle, Facebook strane, da li njihovi predsjednici, da li njihovi istaknuti kandidati i tako dalje, Facebook stranice i druge socijalne mreže, da plasiraju plaćeno političko oglašavanje, dakle plaćene oglase. I to je, ajde kažem, krimen, to je zabranjeno, to nije dozvoljeno i mi tu imamo samo prostor da sankcioniramo. Dakle, ako je neko platio oglas, platio oglašavanje prije službene kampanje koja počinje 2.9. ove godine. Uzgled da kažem da smo imali jedan vrlo operativan i kvalitetan sastanak sa predstavnicima Mete, odnosno Facebooka. Njihova delegacija je došla ovdje, posjetila Centralnu izbornu komisiju i mi smo interne procedure razradili. Tako da mi dobijamo apsolutno tačne podatke o tome koliko je neko se reklamirao i na koji način i na kojim platformama i tako dalje, koje su pod okriljem Mete. Tako da sve te naše sankcije, naše odluke su apsolutno zasnovane na činjeničnom stanju. Da se vratim, dakle, na preuranjenu kampanju. Mi ćemo morati imati definiciju i zabranu da od trenutka kad se raspisuje izbor do službene kampanje nije dozvoljen nikakav vid kampanje. Ali da razlučimo neke stvari, ne znači to ubijanje političke aktivnosti. Dakle, nije intencija zakonodavca da zabrani svaku političku aktivnost. Znači, u političkom spektru, u političkoj areni djeluju političke stranke koje imaju svoj život, svoje načine funkcioniranja, djelovanja, svoje organe i tako dalje. I nikome je zabranjeno, na primjer, vidite, neki kandidati koriste takozvane šetnje glavnim gradovima, čaršijama naših divnih gradova, lijepih. Neko koristi neke skupove, stranačke, proširene skupove, općinskih odbora i tako. Neko neke treće. Dakle, to nije zabranjeno. I zakonodavac nije imao u tom smislu intenciju. Ali je zabranjeno i zabranjeno bi bilo, trebalo bi to definirati. Preuranjena kampanja putem elektronskih i javnih i privatnih medija, putem štampanih medija, putem, evo, vaših, kao što su vaš portal i tako dalje. Prije svega i plaćeno ili bilo koje druga vrsta reklamiranja. Dakle, moramo odvojiti ono što je kampanja, preuranjena kampanja, od onoga što je redovan politički rad političkih subjekata. A unutar ovoga što je preuranjena kampanja, sad još jednom govorim, naš zakon poznaje samo, to je u nekom članu 16.14 stav 3, samo plaćeno političko oglašavanje. Znači, ako vi morate dokazati da je neki oglas bio plaćen. Ako je plaćen, do 2. septembra to je sankcija. I to smo do sada izrekli 10 sankcija. Kakav je vaš utisak generalno o toj političkoj kulturi u posljednjih mjeseci, gdje se zaista valjda i zbog nekih procesa okrupljavanja na političkoj sceni i nekih atomizacija, hajmo kazati, dešava jedna vrsta specifičnog pokušaja mobiliziranja glasačkog tijela na različite načine, koriste se razne metode i tako dalje, ali postoji jedan utisak, barem i u javnosti, prisutne agresije, jednog pristupa koji nije u duhu tolerancije, jezika, kulture, dijaloga i tako dalje. Kakav je vaš utisak s tim u vezi? Jer i to je negdje ipak bitno primijetiti. Kako da ne? U literaturi tamo neki Sidney Verba i Gabriel Almond su davno objavili jednu knjigu Politička kultura, koja je otprilike teorijski temelj za organiziranje, ponašanje i djelovanje u različitim političkim sistemima. Vidite, kod nas je još uvijek, mi živimo u jednom, ja bih slobodno mogao reći, preddemokratskom političkom sustavu, političkom sistemu u kojemu imate, evo vi ste spomenuli taj izraz, atomizirani politički spektar, odnosno atomizirane političke stranke koje su u stvari, kad pogledate, kad biste taj kontinuum od ljevice do desnice pogledali, vi biste mogli u smislu ideološkom naći možda 4-5 stranaka koje se mogu svrstati u te grupe. Neke jako prepoznatljive, na primjer,
liberalne stranke, liberalno-demokratske koje su u centru, neke jako prepoznatljive ljevičarske stranke i svakako jedna velika grupacija ovih desničarskih stranaka. Ali to je jedan za ovaj broj stanovnika i za ovaj broj birača jako usitnjen politički spektar. Politička arena je jako usitnjena, a ona je usitnjena zbog mase drugih razloga. Mi naime, kada govorite kroz historiju kako gledate, vi teško možete vidjeti i prepoznati ključne rascjepe. Ima jedan rascjep, to je taj etnoreligijski ili etnoteritorijalni, razumijete? I tu se na neki način dijele stranke. Ponegdje možete vidjeti rascjep sekularna država, vjerske organizacije i tako dalje. Ali one klasične, na primjer, radništvo, krupni kapital i tako dalje, teško možete prepoznati. Većinom se stranke usitnjavaju i dijele zbog kadrovskih nezadovoljstava rješenja. Ja nisam na listi, odmah idem, formiram stranku, prelazim izgled. Imate taj, a to je dio političke nekulture, jel? To, osim tog sitnog strančarenja, jel, i te preletače, vi danas možete na desetine slučajeva nabrojati, identificirati gdje su se ljudi tako jednostavno narodskim rječnikom rečeno prodali zarad neke sitne sinekure koje imaju ili koje će imati na poziciji na kojoj će biti ili zbog nekih od tih poticaja, da tako kažem, na lokalnom nivou neko se za staklenu baštu, za neki, za što dobije i tako dalje, plastenik i tako dalje, proda, promijeni političku opciju. Danas imate nevjerovatne stvari, a to nije nekoj prijemčivo nekoj dugoj tradiciji političke kulture. Na kraju zamolit ćemo vas za poruku građanima Bosne i Hercegovine. Hvala vam lijepa na toj prilici. Pa ja bih prije svega želio da pozovem sve političke subjekte koji će 2. septembra krenuti u službenu izbornu kampanju, da se apsolutno pridržavaju izbornog zakona Bosne i Hercegovine i onoga što im zakon i omogućava, ali i što im zabranjuje. U tom kontekstu na prvom mjestu bih pozvao sve političke kandidate, političke subjekte da se ne koriste jezikom mržnje, dakle jezikom koji bi mogao izazvati nekoga da upotrebi silu, da koristi silu, da ne idu sa onim niskim napadima koji vode ka diskriminaciji, pogotovo stereotipnom prikazivanju osoba suprotnog spola i tako dalje. Dakle, sve ono što se može smatrati tim takozvanim hate speechom, dakle govorom mržnje, zapaljivim govorom i tako dalje. Kampanja nama treba da nam pokaže koji će politički subjekti koji budu izabrani u parlamente, kako će nas voditi, kojim putem će nas voditi, gdje idemo u narednom izbornom periodu i tako dalje. Da govori o programima, o kandidatima koji će provesti te programe i tako dalje. Dakle, prvi poziv je političkim subjektima zaista da se drže izbornog zakona, svi kandidati da djeluju u okviru zakona, njihovi nastupi da po meni bi trebali biti u tom smislu. Drugi je poziv biračkom tijelu, prije svega mladim, da iskoriste svoje pravo i da izađu na izbore. Pazite, nije, možda izgleda kao floskula, ali nije floskula da na mladima svijet ostavlja. Na novim generacijama i Bosna i Hercegovina treba da se razvija i jako je značajno da mladi ljudi budu uključeni u politički proces. Kada bi se ja pitao, dakle, nijednom mladom čovjeku ne bi savjetovao da apstinira. Da, ne samo na izborni dan, nego općenito. Mi smo u onom sistemu, da tako kažem, jako puno bili uključeni u jedan spektar nevladnih organizacija. Ja sam u mladosti bavio se i kulturom i sportom, bio sam u vatrogasnom društvu, svirao sam u orkestru, bio sam, ne znam, u mandolinskom orkestru, pa u nekoj grupi, pa u fudbalskom klubu i tako dalje, i tako dalje. Dakle, cijelu svoju mladost sam proveo u društvenim organizacijama koja me je dizajnirala, obličila, socijalizirala i tako dalje. Tako da pozivam mlade ljude da se uključe ne samo i u političke stranke, ali ne samo u političke stranke, nego u jedan širok spektar nevladnih organizacija, da se društveno angažiraju, jer to je budućnost. Budućnost je u angažmanu mladih koji će znati prepoznati socijalne probleme
i rješenja za te probleme. Također bi pozvao i sve ostale koji smatraju da je potrebno, da je ovo jedan krucijalni trenutak, da izađu, da glasaju. Znate, nije dobro da naša izlaznost bude oko 50%, 52, 53, 54% i tako dalje. Dobro bi bilo da se prisjetimo onih prvih višestranačkih izbora 1990. kada smo imali izlaznost 74,4%. Ako možemo u ovom trenutku, to bi izuzetno bilo, ako ne, da se bar malo približimo onoj brojci oko 60-65% izlaznosti. Dakle, poziv je da svi iskoriste to svoje pravo i 2. oktobra da izađu i da glasaju. Dr. Arnautović, hvala za priliku i ovaj razgovor. Hvala i vama.